ke bang pen to second and Bangalore Arnam Alam Robert Biglo alang Robert Biglo alang itum same Arnam Aphan kacamata pen alang itum Halloween pen same alang itum la sila to pan kipu kala hello la dak pre-Christmas patang kala ke Ingrazi alam itu malam kali di arling alam pen ke choklim nang itu murhem nam teri damon lagi homework lu muning Christmas ho jetan dia pan de what is pre-Christmas bu de pre-Christmas bu la ke Ingrazi alam pen arling alam kali apa si pre-Christmas bu ahok pet arna malam oh pula itu mitang akhe alam pen tu si pudama bu pre patang de pre-Christmas patang de Christmas dang le aprang tu mati tum ke Han please nang explain this on nang si bonta English ben ke pre-Christmas asi what is pre-Christmas pre-Christmas ko posi kita lolo botang te number 1 ke preparation hang dali ko pila kacisi kapan ko son lo tum kacisi ji ko pila kacisi ji de itum birthelong sige do ko posi ko pierson ko son si tum kacisi ji ko son si tum ke claim ji ma labang so itum chini la pe tum monti dang nang la si itu mana malam menyong sing cabang lo botante number 1 kacisik nang ke pilo ke kacisik do nang si la si pili la ke itu pan Christian kalilang Jisu pan ke kroya tum kalilang penajoksi itu Jisu Kristo pan ke kroya ra tum arna summa tum arna bala tum arna ria sang ho tum ko samsi tum Christmas nang le prang itu kacisik pen ke do pen Jisu Kristo labang so kang hon alam labang so birta ki me alam labang sik media pansi nang li pan la pen ni le pan ke pini la person asoy ki me nang pilo also po kami check Prangsi Christmas ni kang sama kardom bajir iglo lasi pre Christmas ni tum katalona thekela henlo lamang so pir thea thak muni tu akhe ke doana to pan ipe jog ya pan si anam Jisu Kristo lamang so pir thea wa iglo lasi lamang so alam aberta ke be bachita ke pan si pini pre Christmas talon pon iglo iba enu singkan samila so thakla lamang so dim long thak mane pre Christmas celebration ajai meeting kontima la so dai make ke pining kucho kailo aningkan same un anpen kita lon pon dia pan ke claim pon dia pan RD ki pia pan ke pati mu choje pan si itum claim pon ang pola pen lihin ren me pangdak pon tulo ini nang lain kada masuk ka ding long gon arat han labang so mises ki piung ku pini labangso kar biang long arat ke doan akhe dong pan ke doan kar bia dong pan bangso birta ke pachini kang tung ke lain lo ilitum labangso pir thia long ke ilitum anutina bang kutin tame labangso ki jok kilong wek nang dia pose labang so berta itum tame ka chodeng nya pa itum tame un an pen chisik pon na ini labang so Christmas celebration long labang so thing ke an kong ke kuna pan dadak pini berta ke me labang so look ang ning pi hindi ang ning so crazy long consien pon lo as labang so long to ke lo pini diwi rong so pia long ka pe jok abang Kristo mang thek tang lo
Orang sige anak masih akro pipar pilo, tapi nak tu bangke akro pipar pilo, dah Balipathar SYJ atau ke klaim pun kita pun mepi galam lo, athe cuni pancing lo, ini bagi nekat ini nak peng lo, tapi lo si pathi pun lo, tapi itu anta kado cidon lo, atau anikan wan tak lagi bipun verlang po, posi ni tumta ning the pun lo, pensi kurai don lo, pencuni perke pining ong modi tam ong cet. Juni be ansa se ke cheng lang pos pining bangke muni to ong musolo pe muni ga ansa se si ong lang pe ning the pon lo bo me da polang le kai da jab than pon lo a thi pi ga me pi galam lo pi ma pe lu ga na pi hini crazy pi ma pe ne pi ni da bre sa pi long bang ka pi yok ba pi the chelo hin focus to alang le lo da bo sa thi pi pe na pos hi me pi lo de bang ka pi jok bang pi de ha chi tang lo pon pos hi la ke ning rong pi galam lo pe ano tis tam la ke ning rong pe lo pos hi de da ni hin pe ta pe kroi lo